خوندکارن هیجا و دلال هیوید کن که هونتر دو باش من از ماموستای و یا زمان کردی ماموستای داری خلیلم ایروانه یا ما یارف حشتایی هیوید کن خوندکارن ما هونجی پرتوکا خوال سروپلا شیست و دیان وکر شوا ایرو وانه یا ما لسر جوره که جلاورانه شوا امتر دزانن که گلک جوره لاوران هنه هن جوان کدی دبن چی یعنی کدی دبن یعنی امکارن دناو مرو او کارن دناو مرو وان ده جیان بکن مینا امبیجن مریشک مینا پز یعنی میه به برخ بن چیلک بن اوانا گشتی کی کدی بونه یعنی دناو مرو وان ده جیان دکن گلک دیترجی هنشوا لی هن جورین جلاوران هنه او تجار کدی نابن هر دم ده چیایان ده جیان دکن یا جی دارستانان ده جیان دکن خودی جیانه که تایبتن یک جوان لاوران جی پسکووینه پسکووی دشبهن غزاله لی هما جودانه پیچه کشوانا هن اف شاغن وان هنه شاغن وان پر دریج دبن شوا آنه کبراسی نویسکار با آوائه که پر بزلالی لسر پسکووین جوان یعنی جی سر پسکوویان آخویه هر وحال لسر هرم حفتنینی او جی لباکوری کردستانیه به هرم حفتنینه وکی کونی ویسکار کوتیه دیروکا کرد و کردستانی ده گلک مالووانی یعنی جی کار و خبات یعنی جی تیکوشین کریه شبو کرد و کردستانی هرم که پر بده و پر خوشکه تشتی هری بالدار یعنی جی به امبیجن بالکیش دوی هرمه ده دریه دعوتلیه شخواه دریه دعوتلیه وکی کود بیجن شخواه هرمه که چیاییه یعنی گلک چیا تیدهنه دبیجه دنابرا ریزین چیایان ده شخواه آبوی آوائیه یعنی چیا به هر دو آوایان جلیالی چیا هیه لی هما دوی نقبه هر دو ریزین چیایان ده دبی وکی کور یان جی امبیجن لات هنه دورا هف هاتن نزلی براندن دبی گابا گوش دور و دبینه دبی قی وکی گلک مروفن دورا هف بهذا ديلان دكنا أقول ديلان قراندنا جبرو جيجب دري دعوتلي شخد بآلية كي أب آلية إيه دري دعوتلي كش تحت شياية لهما دما قد دوي دري ردرباس تبي د آلية دري قشدشتن وزوزانن ودارن ودحلن قلك يخش يعني جداهي دنابرة هر دو آلية دري دعوتلي ده هي أفجي شخد هرما حفتنين ديه خوندکاری میهجا ام گله کی دریج ناکم براسیج برگو خون نویسکار گله کی باوای کی خوشک و زلال جمن نویسان دی هم سر هری ما حفتنینی هم جی سر پسکوفیان جوان به چاوا چادری لوا پسکوفیان کریه جیان آواخواسیان آسبک امی بخوینن و امی ناسبکن پسکوفیان جوان هرم حفتنینی دیروکا جواکا کرد جت کوشین آزادیا کردستان را هر مالوانی کریه گل گندین کرد او آشور سوریانیان و هرم مینا بهشت به هفره پارو کرنه شخو اف هرم واقع گو دیار دبه گوجو کرد آشور و سوریان یعنی همیان جی دوی هرم ده به هفره پارو کرنه جیانا خواه و به هفره جیانه دنا واوی هرم ده هری زیده بالا مروف دکشینه دری دعوتلیه جبر کو جدور و مینا مروفان گووندگرتی تیدیتن و کی آنکام هداشیرو وکرن لوی هرمی گلک لاورین مینا براز پسکووی سفوری ام بعربی شد بسنجاب سفوری رووی گر او توری جواوی کن ام هم دبی توری هم دبی واوی جره دجین جوان لاوران ای هری زیده بالا من کشان پسکووی بو من دخوا جنیز و وان ببینم نجبو کشتنا وان لیبلی جبو بدوبو نارین او هیبتا خزایا وان یعنی اف نویسکار دخواست کو هر وانا جنیز ببینه جیانا وان ناس بکه نش بو وانا بکو جو گوشتی وان بخواه لی هماش بو وی هیبتا جیانا وانا گل سر وا چیایان چاوا کاربن جیانا خواه بکن به بربانگا سبیره امسی هوال
چون سردری داوتی دا کو ام پسکوفیان جنیز و ببینن جبو ام پسکوفیان ببینن دوی قد تفگر نیکرن جبو و ما کوزکین خواه چیکرن وکی مریان ده کوزکین خواه ده مال لبن دا پسکوفیان شخواه پسکوفی لاورن پر بزدوکن یعنی ترسونکن تفگر هبه دجی ده بازدن بری خواه دن سری چیا جهی هری آسی جبر بیناجید به ما کوزک وک چپرن شخور چه کرنه خودوا کوزگا دوشار تبون شبو وکاره بنوانا ببینن بیگو تفگری بکن بیگو بترسن تایبەتمەندی وان هەری زێدە لەسەر چیایên bilind û herî asê dijîn yani taybetmendiyên van jiyanê a peskofîyan di kutekê dijîn li çiyayan çima ji ber ku pir bizdokin pir tirsonekin ji ber vêna jî li wan deran jiyan dikin. Li derdora demjimêra pêncê sibehê tên li ser avê ava xwe vedixwin û ji bo parastina xwe hildikşin cihê herî stratêjî yanî em bêjin cihê herî asê, cihê herî goncav, cihê herî asê û bilind. Di her erda aras de di demjimêrekê de bi qasî 8 kîlometreyan dikarin bibezin. Yani beza wa gelekî xurt di demjimêrekê de yani bi qasî 8 kîlometreyan kare bibeze bi rastî ev gelekî bezeke pir xurt e. Peskofî cûreyeke lawiran e ku komî dijîn yani tena xwe ticat em bêjin yekayeka twanan nabîne hemû bi hev re jiyan dikin. Piştî çêrandina wan di navbera demjimêrê nîro de meğeltên yani dikevin xewekê de xew di navbera nîro de gava ku dixwin rûdinên meğeltên ji bo ku karibin wê xwarina xwe cî bikin yani. Her û her zêrevanek ku bikare hemû dol û nevalên dibin çavdêriya xwe de bibîne li cihekî herî bilind û bi heybet zaravaniyê ji keriyê koviyan re dike. Yani gava ku ew peskofî bi hev re xwe giş dirin bi hev re diçêrin gava ku diçêrin yek ji wana dir cihekî herî bilind çi dike zaravaniyê yani çavdêriya wî qakerî dike. Li her deverê jî hemû derdora xwe dibîne ji bo ku tade li wanê yan jî çi êrîş hat ser wana dicî de ew dengekî derdixe û balê dikşîne ser wana dibe nûva êrîş hat ser me. Di navbera derî di navberên diyar de zaravan jî tê guhertin da ku zaravan jî karibe biçêre û xwe têr bike. Em bînin ku her carê ne her tim zaravaneke ne carê xwe diguherîne ji bo ku ew jî pê bixwe. Wekî din jî lawirekî pir bizdokî ye di Evrazeyên herî asê nîv tehde jî dikarin hilkişin û xwe jilatên 3-4 metreyan ji jêr hilavêjin jor. Yani xwe ji jêr biqandir 3 metre 4 metreyan jî karin xwe biqevêzin. Xwe diqevêzin jor. Peskofî nêzî 14 ta 15 salan dijîn şaxên wan ji metreyekê zêdetir e weke kevanê ne mirov ji bazinê şaxên wan dikarin temenên wan jî bizane. Yani ew şax gava ew şaxê wan hatine em bînin her ji piçekî ve xelekekî heye. Yani ew şaxê ku bi serê wan ave ji xwe bi vî awayiyê her ji piçekî em bînin we xelekekî heye. Ji wan xelekên wana jî tu çi nas dike temenê we her temenek her xelekekî wek salekê her xelekek wek salekê ew tê diyarkirin bê çi xas temenê wî peskofî ye. Em di kozikên xwe de bêtevger disekinîn hêdî derdora me ronî dibû di kozikên xwe yên veşartî de me ew nêzî cihê her car li ser deriyê dawetiyan dîtin. Tişta em li benda bûn hat. Di serêkerî de yekî yekane serêkerî bi dengê firîna xwe yani dengê firîn derdixist yani di gova vê cihekî aram ve dûmî duwerin firîna xwe derdixîne û kerî ber bi me ve dikşand. Em bê deng û bêtevger bûn di navbera me û peskofîyan de qasî 5 metreyan hebû bala wan ne li ser me bû.
لگوری خوزایا خواه تف دگریان جنابا کومی یکی بری خدا جه هری بلند یعنی جه هرتم لی هشداری یعنی زاراوانی یعنی چابدیری دکر دو جوان جخوره هوچان دکرن هوچان یعنی گاوا گود دو جوال هف دخستن شاقی خواه لهف دو دخستن دنگ شیقا شاخین وان کنتارا سر دریای یعنی دریای دعوتیان را بلاف دبو او کنتار چیه دورا دریای دعوتی او چیای دریای دعوتی به دور آوینا گاوا گو شیقا و شاقی واله هف دکر به او در دور گشتک لوی در دورا کنتاری گشی بلاف دبو بقاسی دخل لکان لهف خستن و پاشی بین دن را دست به چیرینی کرن پسکوفیا هری بالا من کشاند یا زیروان بو لسر لاته با آوایا کی بهیبت یعنی گاوا گو کسی کی زاروان آوایا شوایی هری بهیبت جوانا دکن زاروان گاوا گو دسکنن لسر الجه کی بلند لسر لاته که بلند دسکنن هاولو بوی آوایی الویده کی دسکنه به آوای گاوا گو دسکنه جی پر با آوای کی هیبت و پر خوشکه و بتفكر كهيدي لدر دورا خدنيري خدي شاخكي دريش وقال لكي موين بوزبوي دنافا موين وين قمري يعني جي قمر غدا خويا ذكر شاب زربو لسر سر زركا شابين رنگین رشی مویجی خویادی کرد یعنی گله کی بیشن وکی وصفه کی پر خوشش جدایی دی لسر هنارو کن روی وی خطه که رش خویادی کرد و گوهن ویین بر شاخین ویره هم خوشبونه که جدا هم جی شیاربونا یعنی شیاربونا ویا لهمبری ترسناکین در دوری ددا بحساندن خودیا ستونکی زراب و دریج بو و دریج هر وها گردن زرابیا و یا سر سپیبونه و دچو مرو بخوشبونا خواه و ددا گریدان شاخین و هیبته که جدا ددا سکناوی او شاخین وینا بخوشبونه که جدا ددا سکناوینا هر وها هر دو لنگی داوی به هیبته که جدا یا مینا کوانی خویاده که لسر سميوي مينا خرخالكي جموين رجي هون يعني براستي وصفه كي بير خوشك دايه يعني نفسكار چقاسي لينري چقاسي ولو بالاويك شاندي جو خال بخال جبر داي شيرو فكرن بشيكو ام تيرا خوا او ديدن بدركتنا ما ياج كوزكن خوا بس كوفي جنشكا بر بالي سينوري باكوري ولات وجودي و روين يعني قاوا قوچلوش كوزكي خدر كاتن وانا تيرا خوا لينرين وبشي قولينرين جوزكي خوا درد كابن قاوا جوزكي خوا درد كابن خوا بس كوفي ما قو ترسونا كني جي ترسنا كن قالكي دجيد درابن وبري خوا ددن علي چیا خدکار میهجا وکی رامانا بنگهین امکارم چش ویوانه یا خدرخم داناسینا جیانا پسکوویان یعنی دوی دکید براسی مهم پسکووی ناس کرن هم آوای جیانا وان گو چاواد واچیاین آسیده چاواد وان جیانا که بر زحمت براسی جیان دکن جبركو قال لك ترسناكن جبركو نكال هبري غور و بلاورن درنده بسكن جبر بناج جهه اري اسي خوتي ده باريزن وكرامانا بنجهين امكار دين داناسينا جيانا بسكوفيان نویسکار جیانا پسکوویان به معددن ناسین خواندکار میجاش خو واتی پیوان هبون هنجوان ریج بون من سرورنا نویساندن لی همازی بخوینن هفتنین مگو هری مکد نابرا جودی زاخو و جیای گاره دیه
آشوری ناوی نتویه کیه در رجلات ناوین دادجین مخل جرونشتنا سوالان پس راتی گوتن جه بین ودانا پزه جه بین ودانا پزه بده که ندانی نارین تی واتیا نازک و زراوی کوزویش پا چپرن و بزدوگ ترسونک یا جی ترسوک خواندکاری میهجا ام پرسید خواهد چاره سر بکن پرسا می کمین دی بیجه چه جداهی دنابرا پزین کدی و پزگوفیان ده هیه پزین کدی دناب مروان ده دجین لی پزگوفی لی چیا و جهن آسه ده دجین اب جداهی دنابرا وان ده هیه پزین کدی دناب مروان ده دجین لی پزگوفی د چیا و جهن آسه ده دجین اف جداهی دنابرا پزگوفی و پزین کدی دهیه پرسامه دیتر چما پزگوفی لسر جیاین بلند و جه آسه دجی جبو پاراستن آخواه جبو گو خواه بپارزن ده جه بلند و آسه ده دجین جبو خواه بپارزن ده جه بلند و آسه ده دجین پرسامه سیاد بیجه چما نویسکار دخوازه پزگوفیان بناسه جبو رونی کرنا جیانا وان و جبر حیبتا خوزایا وان جبو رونی کرنا جیانا وان و جبر حیبتا خوزایا وا يعني براستی جیانا وا پر به هیبت بو و پر خوشک بو خواندکار میدلال ام آنکا اشخوا وانه خوداشی رو بکرن رامانا بنگهین واتین پیوا پرسی خوشی مدان چاره سر کرن ام گیهاشتن ریزمانی ما شوا ریزمانی وانه ام دومداریا رزمانی می وانه می بوری بو ولسر جیناف کم آخوی نسبت که مجیناف دان بناسه کرن جیناف مگو پیوین کو جهناوان دگرن کورستاوان دگره سرخوه کورستاوان پیوان یا جوان آف دیران دگره سرخوه شخوا دو جوره دوانه می بوری دم برن ما سر جیناف کن کسانه کو دبون دو بش جیناف کن کسانه خواروی طوان دم برن کو اوجی دکبه جهن نابین کسا هر وها جناب که نشانی دانی کو اوجی نشانی نابدیران جمر دکه ایرو امی سر جناب که جماری و جناب که وگروک امی سر حردیان بسکنه جناب که جماری شخواه او همو جماری بنگهینه با اوای نویسکی تی نویساندن و دو جه نافدیران دگره هم جاردی بیجن او جماره بنگهینن کو با اوای نویسکی تی نویساندن و جه نافدیران دگرن وکمینا چه هم بیجن 4 2 3 افگجی جماره بنگهینن با آوای نویسکی و کو آنا چاوا من نویساندیه با آوای نویسکی دی نویساندن و جهه چی دگره؟ جهه نافدیرا دگرن از بیجم 4 هاتن اف چاکینه 4 خوندکارن 4 زاروکن 4 مروون ام نزانن نه؟ لگاوا گوت بنا اوشخوا جه ناف دگرن هات جاش شاش نبن گاوا گوت دین 4 خوندکار هاتن اشتر بیم جناب که شاشه جبن نه جه ناف نگرتی وکان از دینم 4 خوندکار هاتن
ویده که ناو دیریم وای اف جهه وینا نگرتیه اویا قد ناو چه ناو جیناف چما جبر گو جهه ناو نگرتیه دبه حوال ناو حوال ناو شخوا باید دمی پیش دمی ببین بش بو زلال کرنی جواره منتجاری شاش نبند نابرا هر دیانده اف جیناف که چما جیناف که جبر گو جهه ناو گردیه پنجان اف کار کر پنجان اف کار کر کانی جناف کامه پنجان اف جهه کسی کو کار کرنه جهه وان گرتیه وکی میناد دویان جگند بار کر دویان جگند بار کر چندان دویان او کسن جگند بار کرنه اف هشمار کتی جهه ناوی و کسین کو جگند بار کرنه تمام خونده کنمه هیجا مگو جناب که جمارین او جمارین بنگهینن کوب آوای نویسکی تینی ویساندن و جهه نافدیران دگرن جهه نافدیران دگرن وقت ما گو چار هاتن ویده که اف چار کسن یا جو چار خانده کارن لی اف هجمارا چار کتی جهه ناوی وانده پنجان اف کار کر او جعینی ویه دیان جگون دبار کر او جعینی وی ام آنه که گیهان جناف کامه یا وگروک جناف کا وگروک شخواه ناوی وی خواه اف جناف وگروکه خوندکاری می هیجاش با بوون تجاری نکه شاشتی ده ازیب هرسی آوای کوتی خال بخال از جوار زلال بکم دما کو یک سر وگروکتی یک سر لکرده وگره وک از بیجم وی خودید وی خودید املید نرن گو خواه هر دم الکی وگری آی لکرده وگری وینا خودیتی یعنی هم کرده هم برسرش تناس کر خونده کاری مهیجا آنا ام بیجن دیلانی خفیر کر دیلانی خفیر کر ویده که جی یکسر لچه وگری آی دیلانی خفکر دیلا خال کی بگریایی برسری ما لچه بگریا لکرده جوی آوایره یکسر جد بجم وگرو لی هما گاواکو با آوای کی دیتر بری وینا وقتاندک هبه خواندکار مهجا من ام بینی گو تو وقتاندک تنیه بری خواه تو وقتاندک تنه یک سر جناب کا مخواه آب گرو کل چی وگریایی لکرده وگریه لگاوا گو از آنا کبیجم آزاد پرتوکا خوند اجوار بیجم که جناب کا وگرو اون بی چه؟ اون بی خواه الشاشه چما؟ جبر بری وینا عزی بنارم بری وی چه هیه؟ وقتاندک هیه گاوا گو وقتاندک هی بچه چه دکه؟ مالانیه چه دکه یعنی اف پرتوک آزاده ویه دوی دکه دی گاوا اف گریدان چه دبه؟ نما دبینه وگرو وی ببه چه؟ مالانی یعنی جی خودیتی هن جر بی خودیتی هن جر بی جن مالانی خودیتی چه کریه؟ از بیجم من دایکا خواه دیت اف دایکا کیه آمنه مالانیه ملکی منه یعنی بعربی همشد بالملکیه نه ملکی منه آمنه مالانی آمن یا جی خودیتی آمنه هر دم گاوا گو جناف که خواه مدی از البری وینا بنارم گو بری وینا وقتاندک هبه تی واتیا چه مالانی نما وگرو که کفال آنام لی بنرن وگرو تو وقتاندک بری ویناتنه یک سر چه بدگره؟ یک سر لکرده بدگره جبر ویناجی ام بیجن وگرو جبر گو لکرده وگریایی تمام؟ لیدویده که ده چه بویی مالانی چه کری چما؟ جبر گودریا وقتاندک هره گریدان چه کریه
Asisiya di xwendekarê me hêja ji bo tekeskirînê ez bêjim azad bi xwe çû dibistanê. Azad bi xwe ez tekez dikim. Azad bi xwe çû dibistanê. Gava ku berî wêna daçeka bihat evaya tekezkirinê ji mir dide çêkirin. Tekezkirinê yani ez tekez dikim got azad ew bi xwe çûyê dibistanê. Temam xwendekarê me hêja ji xwe ez bihêvîme ku hûn jî gelek mînankan ji xwe re bînin. Penas kir got cînavka me yî vegerok wek cînavka vegerok gava got yekser li kirde vedgere wekî wî xwe dît em bala xwe didînê got xwe tu veqetandek berî wê tune yan jî tu daçeka bi berî wêna tune yê ev yekser ez zanim pê got vegerok e ji ber ku li çi vedgere li kirde vedgere. Lê dema got em dibînin got veqetandek berî wa hebe girêdanekê çêdike malaniyê çêdike xwedîtiyê çêdike ev jî bêjin cînavka malanî yan jî xwedîtî. Dema ku berî wêna daçeka bi hebe tekezkirinê ji me re çê dike. Yani cînavka vegero, cînavka malanî, cînavka xwe a tekezkirinê. Temam xwendekarê me hêja xwendekarê me evê dike em dihêjin dawiya waneya xwe hêvî dikim got waneya me bi sûd be serkeftinê ji we re dixwazim.